فقیه کبرا خانیه زمان کردی بخم دوروشه شیرین و خوشه زمان کردی بخم دوروشه شیرین و خوشه زمان کردی بخم دوروشه شیرین و خوشه زمان کردی
Tamam mı? Nûner rêvebir û endamên saziyê me sivîl hevserokên me giştî partiyê me siyasî û demokratîk hevberdevkên me İnisiyatîfa Yekîtiya Demokratîk û hemû rêxistinên me bajar û navçeyan
ون همو بخیر هاتن سر سران سر چاوار هاتن کتکارن چاپمنیه گلی می ایجا ایرو 15 گلان جشن زمان کردیه نو تو 4 سال بره ده سال 1932 anda Afrinler alfabeya Kurdi Mir Celadet Ali Bedirhan و hevalbenden üye Mina Osman Sabri Kadri Can و gelek zaman hez dildar و dilsoz zaman Kurdi dest bu veşana kovara havare kirin jweroy hatta ve deme kovara havare bu bengeha çapemeni u rojnamegeriya Kurdi em îro ji bo ku salvegera notu çaremin hem destpêkirina weşana kovara hawarê pîroz bikin û hem jî ji ber ku ji pazdeh gulanê cejna zimanê Kurdî ra biye bingeh em ê bi saziyê xwe demokratîk û bi partiyê xwe siyasî û bi gelê xwe hêja û dilsoz û dildarên zimanê Kurdî re cejna zimanê Kurdî pîroz bikin. Gava ku kovara hawarê dest bi weşanê kir di rûpela wî ya yekemîn de nivîsek wiha hebû. Kova hawar dengê zanînê ye. Zanîn xwenasîn e. Xwenasîn wêjmera rêya felat û xweşiyê ve bike. Bi van hevokên destpêkê hawar bu bengeha çapemeniya azad. Ji bo ku demek paşê em ê dest bi daxuyaniya xwe bikin bi münasebeta vê rojê cejna zimanê Kurdî em hemû dildar û dilsozên zimanê Kurdî ji Elî Herîrî heta Melayê Cizîrî ji Baba Tahîrê Ûriyan heta Feqîyê Teyran ji Ehmedê Xanî heta Malbata Bedirxanî Apê Musa Apê Feqî û hemû ketkarê ku heta niha ji bo zimanê Kurdî ket dane xebat meşandine û berdê dane em hemiya bibîrtînin û bejna xwe li ber bîranînê wan ditewînin. Ji niha ve em dibêjin pazdeh gulanê cejna zimanê Kurdî li me, li we û li tevahiya gelê me pîroz be. Ji bo ku daxuyaniya metna daxuyaniyê bixwîne hevseroka saziya ziman med derê Birêz Şükran Yakut ve daha niha metna daxuyaniyê bixwîne fermo Birêz Yakut. Çapemeni û raya pêroyî de Ewro pancê sêgulan e roşanê zimanê Kurdkiyo. Pancê sêgulan e 1920 de bi pêşengiya roşnvîr û ziwanzan û Kurd Mir Celadet Elî Bedirxan û Embazanê ey kovara hawar şaristanê Şamî de bi herfanê latînî dest bi weşanî kerd. Hemara yewînê ya kovara hawar de no sernuştiş ame nuştiş. Hawar dengê zanayîşê yo. Xonaskerdiş o. Xonaskerdiş sebama rayê xelasî û weşiya akeno. Heme kesê ki xonaskenê eşkenê xwe bide naskerdiş. Hawar amara her şîraver do esbiyayîşê ziwanê ma bido naskerdiş. Çimkî ziwan şertê esbiyayîşê yewînî yo. Sevakino vengdayiş netewê Mir Celadet Elî Bedirxan ve Embazanê ey gandar domdar bimano şarê Kurdan sera 10,000 şiyesînî de pancê sêgulanê sey roja ziwanê Kurdkî îlan kerd û her sere no roşan bi ruhê netewî pîroz kenê. Mazanê problemekî se serara zafer û sey meseleya Kurdan yeno namkerdene û problemê ku esayiyê
ne velatiyo. Asli xod siyasi ve politikay devletiye asimilasyon teda zordayişe u kültür zuvan nasame kurdan seruyeno ramitiş. Sen sarabist uyevinde hem mazi به میلیونان گدر کردن سر و پولیتیکای اسیمیلاسیونی به هوای کوهواله یانو رامتش زوان ترکی و ترکردش گدر کردن سر و یانو فرض کردش به میلیونان گدر کردن kültür زبان خورا دوری بینی به زبان ترکیه پرورده کردش گوره پیمان میان توییان نه تطبیقات اسیمیلاسیون سوچی بری مردمیه شهر کردان دست به کلونایش کمر Türkiye rahatane ka ve teftiş ve azalbiyayış devlet istey asimilasyon, inkar, Türkiye'de şu nehazibiyayış reyde rıbırı mendo. Destek rahatane ka vereni nezbiyayışı, nerazbiyayışı ko navut o tekoşna ko hatta evrozi devam keno. Beşik, seyha maşar neteveyyan Savaşar Kurdan zi pavutuşu kültür zuvane ko esas o bilgeyi o tekoşine yo. Bilge hemi tekoşene teveyyan u baştışe azadiye kültür zuvane esto. Yani tekoşine şar Kurdan dezi azadiye kültür zuvane kurtki sebebi esasiye bilgeyi tekoşine yo. Şar Kurdan peyni de vengdayişe Rahiber Abdullah Öcalani ye haştiyu kabele kodemokratik Seyhan'ı yadayışları münakaşanı binanı hakları kabul edip münakaşayanı havanayışı astengi verniyer kültürü zıvanı perverde bir zıvanı dahi kedezida despekerdir. Dara ve cadu ve ilbejgeyi şiyan sabah zıvanı kurt kert. Babeli ama esta ki Novek dayışı Rahiber Abdullah Öcalani aynı vaktide doğru ve sebebe gali kerdişini heneteveyiyor Haştikal Komeleko Demokratik. No verniya karantin kerdişi nasname hobiyayiş statü hakkı siyasi hukuki de rayir akero. Saba cardışın inan zi madodara ve tevur berzi vayre verdayişi Haşti Komeleko Demokratik vejgele u tekoşne koy saba averberdiş u kurtkerdiş ezvani kurtki her devirane ha hira bükeri. Beni insan Madohemi sazi o dezgene Kurdan u demokratikan reyde bişiyara statiya kurdi perverde bu kurdki merhaleye neviyede par dest beker büyük o devam bükeri. Seba velat eko demokratik u Arap havce eko kanun bilgeyin u verniya azadiya zvanı kurdki asten kene biri sararas kerdiş. Zvanı kurdki bu perverde u zvanı fermi. Zivan sütüyle bilgeyle or netevano. Zivan merdiman keno merdim. Netevan keno vayre nasnameyi. Perverde bir zivanı dahi kezi kurkerdi şu domdariya ne stuniyo. Şari kurdan kat docuye kobe kültür zivanı nasnameyi ki esas istatiği siyasi şari kurdanı kabul ne kero. Hatta ki ne vaştışe şari kurdan beni carden o Doşarı Kurdan'ı tekoşne hoye deva u haftari karadayı devam bir kere. Bine hisu fikran mavega hamişar Kurdan'ı ki beruh neteve vayre kültür zuvan u nasname ho vejiye. Bekurki kıse bir kere. Bekurki buane. Bekurki binuse o bekurki bicuye. Zuvan ema rumet emayo. Zuvan ema nasname emayo. Zuvan ema esbiyayş emayo. Pance sekulane roşan zvanı kurtki hemme şaran kurdan bu merdiven re piroz bu. Sazgah zvanı kurtki. Spas konuşmalarına. Em spas dikin ji bo ev seroka medderê birêz Şükran Yaxut Belê notu 4 sal berê di pêşengtiya Mîr Celadet Elî Bedirxan û rêhevalê xwe belekî bi kovarekî dest pê kir lê ew kovar îro bû mizgîniya gelê Kurd
مزگینیا گل کردستان او کوبار بو جشنا گل کرد جشنا گل کردستان و نو تو 4 ساله کو ام پیروز دکن ام من دار وانن ام بوان سر بلندن بسر فرازن نو تو 4 ساله جوه حتی نها کدکارن زمانن کردی ین کو خیدان دانه کد دانه امک دانه بدل دانه حتی دیگه نها ند نظام دانه جیانا خوش دست دانه ام بوان برزداری به حرمت ببیرتنن کدا و کدا وان صاحبه سلاو و حرمت کدکار زمان کردی را سلاو و حرمت کدکار زمان گل کرد و گل کردستان را بله ما دخواست ام ایرا وکه داخویانه کی چاپمنیه نه وکه کی وکه مشکی وکه داخویانه کی ما جشن زمان خواه پیروز بکرم ما دخواست ما ایرا به صدان به هزاران لکردستان لترکیه کسین کو کرد لیدجی لدبستانان لکولالان لخرشان لزانینگهان ما جشن زمان خواه پیروز بکرم لی ایرو کو ام لوه کولانه لوه میدانه داخویانیا چاپمنی اجرای گشتی را ام ددن صدم اکیوی هیا افجی صدم اوی اوه کو دولت و دستلاتار کمارا ترکیه حتی نها 100 ساله لسر زمان ما پولیتیقاین ایریشن پشافتن یا اسیمیلاسیون هیجی بردوام دکن هیجی زمان ما وک زمان فرمی وک ستاتویا زمان ما قبول نکرد. جی کمار دستپیکا کمار 1924 1925 و حتی نها به فرمان شرق اصلاحات نین شرقی و حتی نها گلک بگنلگه و فرمانان دخواست بی زمانی تونه بکن اون وی ولاتی کو بمیلیونان گلین کردستانه به 1000 سالانه سر آخا خویا پیروز وی زمانه بکارتینه اف دولت و دستلاتار هیچی نزیک بوینه یکی خراب نزیک بوینه یکی ببخ و آوه یکی نباش و خراب نزیکه بی زمانی دبه جبر بیه که عمل کولانانه ما دخواست عمل دبستانه بونا ما دخواست ام لجی بازرگان بونا لدکان بونا لاسنافان بونا لگند و باشاران ما پیروز باهیا زمان خواه لدار بخستا لی صدم ویجی هیجی دولت و دستلاتار که ذهنیت وانا بشافتن و اسیمیلاسیون لسر زمان مهر باور بکن ام تکوشینا آزادی از زمان خواه برفرح بکن و ام وی تکوشینه بلند بکن حتی ستاتویا آزادی از زمان خواه ام بدست نخن ام دفش وی تکوشینه برنادن حتی زمان ما نبز زمانه کی فرمی حتی زمان ما نبز زمانه کی فرمی یا دایی که لدبستانان لکولانان لطاقان لزانینگهان ام وی تکوشینه خواه بردوام بکن جبر وی که ام لوی میدانه لکولانا دیروکی یا شیخ سید ام بانک دولت و دستلاتار دکن ام دبیشن دفش و نزیکاتیا پولیتیکای خواه پیشافتن و اسیمیلاسیونه او انکار از زمان ما بردن لهمبری وان گوتنه ما بلکی اعتراض آوان هبه دبیشن ون حقیل ما دکن ترتشش تلویزیون ما هیا راسته لی هفتیا پیشیا ما بره لکردستانه لآگریه لباجاره کی کردان که 100 کرد لیدشین مفتیه کی گنلگه کی فرمانه کی دده دبه تقاس ویلوی داره دعا و داخواست جماعتا اولی جماعتا دینی بالزمان کردی ونه نکن ونه بالزمان ترکی بکن اف سیاسته کی اف پولیتیکایی کی دولتیه جبر وی که امد بین ذهنیتا ویا انکاره ذهنیتا ویا اسیمیلاسیونه هیچی بردوامه دایکن آشتیه لپارلمنتو یا ترکیه
المجلس خست بواجه آشتی هستی خواه بالزمان خواه ایش و جان خواه بکذب خواه بالزمان خواه به هستی خواه بین الزمان لی هات قدخه کرن اف ذهنیتا انکاره اف ذهنیتا بشافتنه اف ذهنیتا ذهنیتا 1924 اف ذهنیتا 1925 گوریبر کردال و میدانه به سیدارم دار بکرن ره حواله 47 حواله خواه اف بردوامیا به ذهنیتیه جبر به ام به ذهنیت و سیاست و قرش بوینه ام قبول نکن اگر لحف هاتنه کی دیروکی دنافرا گلین کرد و ترکان دا اگر لحف هاتنه کی 100 ساله دنافرا مدا اوه دستپیکاوی قبول کرنا زمان میا دستپیکاوی قبول کرنا ناوین زمان میا ناوین باجارین میا گندین میا چیا و زوزان و دشت و زوزانین میا جخیلی بی وین لسر تلویزیونان لسر اکرانان او ساله جارک دو جار هاتنا ویا آمده دو پیوین به زمان کردی وین نابن دوستین زمان کردی وین نابن دوستین گلین کرد وین نابن قصیدین آشتیه وین نابن سیاست مداری آشتیه گلی کرد زانه اف سیاست کی دروتیه منافقتیه جبر به که ام لحنبری و پولیتیکای ناسیمیلاسیونه تا کشینا خواه بردوام دکن او ام لحنبری و نرازی بنا خواه نشان دادن لی تشتکی دنجی هیا اف جبوی دولت و دستلاتدار هیا لی جبوی گلی کرد جبوی سازوی ریخستنی ما جبوی مالباتین ما جبوی حوالین ما جبوی روسبین ما آپین ما مامین ما دایکین ما بارو بر پرسیاری که دیروکیشی لپیشبری ما هیا گلی حوالان گلی کردستان گلین کرد هل بد عمل حنبری دولت و دستلاتداریه تکوشینا خواه مافه خواه ین زمان خواه یش بو ستاتویا زمان خواه اما وی تکوشینا خواه بردام بکن لکله که لآلیه که دنجی بارو بر پرسیاری ما هیا کو ام هر دری قاده خواه ام ولاته خواه لهر دری به هر آوائی ام به زمان خواه ام به زاراوای خواه ام هسته خواه به چانده خواه به کلتورا خواه ام به زمان خواه پیش بخینن ام زاراواین خواه پیش بخینن بلین لگوری انجامین نتوین یک بوین لترکیه 16 زمان او زاراوا لبرتنبونه روبروینه یک جی زاراوای کردیه زاراوای زازاکی دملکیه اف بارو بر پرسیار سرملی مکو ام لچین کلان کردستان ین کو زاراوای دملکی دخبتن او کسی ملی دشین ام هر دری بکن دبستان و ام بکن کو زاراوای زازاکی دملکی نه به زمانه کی کل بر مرنه به زمانه کی کل بر جیانه به و حتی داویه هر دری زیل بدن نوجم به و جیانه دا بلا به اف بار سرملی میا هلبت سازور خستنه ما سازور خستنه ما جبوی پیش خستن و پیش کتن از زمان کردی گل خباتین پیروز دکن ام شهده وان خباتانا گل ما شهده وان خباتایا و ایروجی از دکارم بشانازی بکیف خوشی و بدل خوشی مزگینیه کیش گل خورا پروه بکم ایرو روژا جشن از زمان کردی تلویزیونه کی به ناو نوچه تیوی دست باشانا خوکر سر خیره به مزگینی بش بای گلمه و هر وها ایرو کوواره کی به زاراوای کردی کرمانجی به ناو وین کوواره کی ناو وین دست باشانا خوکر پیروز به جبوی خباتکار وان کتکار وان صحتا و خوش به کدا و ساق به و افجی مزگینیه کی مزنه رومت داینه کی مزنه جبوی مش بوی گلی کرد
و هر وها ایرو روژا جشن زمان کردی به دهان کوملین سازین کردیش بوی پیشکتنا سازین زمان کردی ایر روحای لچولیگه و الباجار کردستان هات فکرن صحتا و خوش به کدا و ساق به مالا و هزار جارا آوا به جبون پیشخستن و پیشکتنا وان سازیان وان کوواران وان تلویزیونان خوش بوی پیشخستن زمان ما جبوی ستاتوی زمان ما و جبوی آزادی زمان ما ون شغل دکن خبا دکن اف بار سرملی ما بارا بانگوازی هری داوی سازی ما شارداری ما جره خستنه ما و جره حواله مراهی ام وکه برپرسیاریه کی کرتبوینه ام المسألة كردي المسألة الزمان تفكرن مسألة الزمان مسألة ولاد باريزية يشبه كلمة مسألة الزمان مسألة كردبوينة مسألة آزاد بوينة مسألة كتايكو جناد بجيشيان آزادي شواش بوي ما بقيمته زمان كرديشي زمان مجي آزاديا مجي هاوكاش بوي ما جبوي كلمة بيروزة بقيمته هستین خواه، تکاشینان خواه، سیاستان خواه، برخوادانان خواه و چاند و کلتران خواه، ستران و دنگ بیجن خواه ایش و جان و علمان خواه امه بزمان خواه امه بیجن، امه بقیرن و امه هر دره کردستانه هر باجار و کولان هر دشت و زنار و چیا و زوزان امه بزمان کردی و بزاراوین کردی امه بکردستانه بخملین صحتا و خوش به مالا و هزار جارا آوا به جشن گله کرد جشن زمان ما پیروز به لگله من گله کردستانه سپاس